Chamgei chamanikab Jehova, akotok ngui tugul olomitei en betut rani. Kongoi boroini kakokonech Jehova sikobit kinetkei logoiwek chemiachen. Kiking'alal en betut nekiami yu akobo kimurtoiyot kele berberindo ng'oliotab kimurtoiyot en ichek chelustos ak achek chekisoru ko kimnotetab Jehova. Kikiro kaamiset ne inegei nebo sorunenyo en tulwetab Calvary en kimurtoiyot en koityinetab imanda en kayanet. Betut rani kemoche kiro ng'alek cheng'ering'en chetinyegei ak koyosiet ak koyomiset nebo iman nekikure assurance neiyomisech Jehova. Kiy nekamwa Jehova ngomwa ko kakomwa amawoloksei, ako ng'alekyik ko iman ako iman ole iman. Kimoche kesa siketou ng'alechu kororon. Ngesa Baba Jehova kakibwat taing'ung laitoriatab kipsengwet, kitororin ak kilosun, kimining'igei, kisome nyoetab kat ak kotililet sikobit ikonech ng'oliondeng'ung iminji mugulelwekyok imandang'ung ak ikonech kakuyet nebo ortinwekuk en kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. En kitabut Johana 15 koitet 4 kekere ng'oliot neking'alale nekimwa Jeiso en wakati nekimi ak malaikkyik. Ng'oliondoni ko ngisoman inam agenge ikose kolen kale aketit nebo iman nebo sabibuk ak semberindet Baba tile itemet age tugul nemi en ane nemoiyei logoek ak kotilili temet age tugul neiyei logoek sikoi logoek alak. Otililen nguno amu ng'alek chekamwowok. Omenyo ak amenyo kou ye maimuchi temet koi logoek inegei ngotko mamenyei ketit, komomuchi ak okwek ngotko momenyo. Omenyo ak amenyo. Ngemeny Kristo keiye logoek. Logoek chebo chomyet, kalyet, boiboiyet, koming'inetabgei, kasetab it, logoek chebo tamirmiriet kuyo kimwa kitabutab Efesoek. Ngot kemeny Kristo makimuchi kei logoechu ngomakimitei en Kristo, kou ye memuchi temet nemomi ketit koi logoek. Temet anan ko mornet konyorchin ketit beek, nyorchin ketit telelet amu kamindagei en ketit. Sisei ko comfortable en ketit akonyoru beek en yotok, konyoru tuguk tugul minerals tugul chekimoche kong'ete ketit. Kong'ete ketit kokulu kong'ete tigitik. Inyokobit sogek en olimbo barak en mornet akotaptan akoi logoek. Ngomami ketit komami, ako ngomi ketit koiye logoek. Omenyo ak amenyo. Ngotko momenyo komomuchi oyai kit age tugul ngomami koboto. Nitok ko Jeiso nekonu assurance, kokon iman neititaat kole ngomenyo ak amenyo oiye logoek. Ng'ololi Kiptayat Jeiso. Ker ng'oliondoni. Ngisoman en kitabut
Joanna iker koyomisoni assurance age. Kitabutab Joanna kenyoru konunotiot nebo sobondo eng komong'unoni kokikonech. Kerin kitabuneb Joanna 5:11 kale ak baornatanato ko ni kele kikonech Jehova sobondab koikeny ak mi sobonoto weritnyi. Sobondab koikeny komi weritnyi, kikikonech. Inendet netinye werit kotinye sobondo. Inendet nemotinye weritab Jehova komotinye sobondo. Kikonech Jehova sobondab koikeny ako sobonoto komi weritnyi. Kikibet eng kwandanyo sobon eng kabungutab Eden. Nyokekon sobon konunindetab sobondo nekikonech sobon eng baba netai Adam atyo kobet Adam eng kabutet. Nyokiwek sobon eng tetutiet nekoi nebo kaamisosiek ak ng'alalutik ak kamutetab biikab Jehova ak karetoet ak kakaikaet ak isunet akoi besio kosubkei ak kaamisutik chekoen. Kitakomwa Musa kole akere akomong nguno tun bitu kecheiyat. Kecheiyandanoto nekitun kobit nekitun kesich eng kwenetab bororioni ko Jeiso. Tun nyone silo. Nitok ko kaamiset. Kaamisonoto bikyok ko kebeberta agenge netun kinyorchini sobon. Ko notok kikiomis kong'ete taunet. Nitok ko kikiomis eng ititaetab kaamiset nemowoloksei. Assurance. Ngomwa Jehova ko kakomwa. Ako unotok koikeny. Amawalaksei Jehova. Kergei ra mutai akoi koikeny. Kero. Ng'oliot age nekamwa ko ni. Kitabutab Joanna komwoe ng'oliondoni 6:47 komwoe kolen. Koite 47 kolen amwowok iman iman ale inendet neiyoni kotinye sobondab koikeny. Iyan itinye. Kimoche kityo kiy nekile kayanet nemakiboisie nyundoit amakibotboti mbanget ile woi kele ti itinye ako neng'ung. Surely. Assurance. Amen. Kero. Tinyei sobondo neiyoni. Ma ng'alek chechang, ma boisionik, makibirchinin. Lewenet. Lewen nguno kotakokurin abere memuyitu. Lewen sobondo anan me. Lewen ra nebo koikeny. Sobondab koikeny ketinye ingiyan. Ker ng'oliondoni yu. Eng kitabuneb Joanna kora 5 komwoe kolen koite 24 amwowok iman iman ale inendet nekosei ng'oliondenyu akoyoni inendet nekiyokwo kotinyei sobondab koikeny. Amawendi ole mi kirwoket ako kakomong eng meet komongchi sobondo. Amwowok iman iman. Assurance. Iman iman. Kehakikishan ale
inendet neiyoni ng'oliondenyu akoyoni inendet nekiyokwo kotinyei melenkin ipkeibun amelenkin nekikonyei makilen sinyou kit nenyonei makilen ngobek arawani siitu chekitupche chu ko kaamisosiek che iman chelen kipsengwet neiyoni kotinyei kiy nekikekon koik ready ile woi kole kak kiityin imanda eng kayanet. Yes, kero ng'olyondoni kosubegei ak nekamwa kole eng kitabutab Matayo 24 komwoe ng'olyot neuni kole 24 koitet 11 kole amu tesoksei yaityet kokoitititu chomyetab chechang ako inendet nemuitoi akoi kakesunet kesoru. Kikiamiswech tuguk chekororonen kisorwech ngimuite akoi kakesunet kesorun lakini kakiityin imanda amu kikeni katyagetab borwechu choget koboto kebeber nebo sorunet tun kityachech eng borwecheb nyalulnatet akot achek kotaketinye nyalulnatanito takoamech umbu akenyoru malaria takwamech tung'wek takokikech pneumonia akoi betut nekityochi borwechu choget eng kimnatetab koimutiet nebo consequences chebo tengek. Kero oroni kamwa kole ako inendet nemuitoi akoi kakesunet kesoru mi tugun chebwonei indilitik chekoromen chemi tai cheyochei kristianindet komuita imuitae koimutik imuitae tiginoik imuitae nyalilwogik imuitae koimutik chemi family ngoi chepyoset koimutik chekonu boiyot yamanai kole kichome chepyoset koimutik chekonu chepyoset yamanai kole manong'otiot kekose it koimutik kapkomi koimutik akot eng emotinwek chekikoba barak cheu emetab America chekiyoni chepyoso ng'atutik ko kiking'at chebo chepyoso seset ak tiong'ik yani ko muren ko number 4 ngap komi koimutik cheu choto siyamanai chepyoset kole kikituno akonai kole lene ng'atutikab Mungu kotos ib environment nebo emet nemenyei koyai kiy akomuchi kosumbuan manong'otiondeni akoim akokus kong kipsengwet kong'werer eng siget akoi chu kikisir ko ng'alek chebo iman akoteleldos koigeny amakiwolei mawole ng'atutikab emet anan ko constitution chu ko constitution chebo kipsengwet ako cheteleldos akoi ker ng'olyondoni kaso kale eng kitabut neb Johana siro ole ityoktoi chi kipsengwet akokochin assurance koter ak ole iptoi biikab ng'ony. Ker ng'olyondoni kale Johana 8:4 kolen akilenji konetindoni ngisomani taunetab yo kingomi Jeiso akiwo Jeiso tulwetab emitik kimus karon konyo hekalut akibwa biik tugul ole mi inendet akitebi ng'ony konet ichek akimut sirik ak farisaik kobo koriot nekikinomchi ibetab gei ak ye kingokakinde kwenut kolenji konetindoni
kakinam kobokoriondoni eng kibetab kei. Kole kingatech Musa sisoman iwongu, kingatech Musa eng ngatutiet kole kiloge koik neu nito. Ara ilene inye kero ile katiem mi uchengeli. Kimwoe ng'olyondonito kotieme inendet. Kingotokotebse inendet kotonon kong'uruk ako king'uruk Jeiso kosir ing'ony eng mornenyi. Ako ye kingotokotebse inendet kotonon akolenji ingotoi nemotinye tengek eng kokwek kowir eng koita. Aking'uruk kokeny kosir ng'ony eng mornenyi. Ne cho kisire? Ne chekiker bichu kesire eng ng'ony? Ne pichait nekiro? Ole kiakonaita bichu Jeiso kole kere bichu koker muguleldo. Kotokoyie kole ngu kamach kopenyech ingolach nemotinye tengek akotoi kosir ng'ony. Kine cho kisire? Ak ne nekiro bichu sikoturukondos? Chekitupche mami kiy neung'at eng taitab Mungu. Mami akot ngiwelweloti ko mami kiy neung'at. Akot ngiunye eng muguleldo kekere ku beek. Mami kiy neung'at. Ikere kasir ng'ony ang yakonai bichu kole kamach kopenyech kotoi banda koba. Lakini ngisoman 11 kale kotonon Jeiso anyun akolenji kobokoriondoni koite 10. Mi ano ichek amaikikyin chi akilenji maikikyo chi Kiptayandani akilenji Jeiso makikchinin ak ane. Ui anyun koboch nguno komatataiyai tengek. Mekikchine Jeiso ashuanwech sarunet ameiti tuguk chekikeyai. Ngokikeyai kurut nemugul ako sing'ortot. Ngokikeyai chekikure vituko eng Kiswahili komekikchine Jeiso. Ako len amatatapiyai tengek. Ngokaing'any imete. Kewirtoi koloit kuelochin cherongo ak kong'asis akitiakake akieku neitiakat akiwendote koi raia itinye assurance ile nenyu sobondab koikeny. Ker ng'olyondonyu. Kechoktoi ker ng'olyondonyu. Kale Jeiso eng kitabunep Johana 14 koite 13. Kale kale 12 kole amwowok iman ale inendet neiyono koyoe akine boisionik che ayoe akoyoe boisionik che echen eng chuto amu awendi ole mi kwanda kapkoros powerhouse ole kitorune tuguk tugul chenyokwoe tuguk kobunji maajabu eng dunia. Ak kit age tugul neosome eng kainenyu ayoe sikekonyit kwanda eng werit. Kit age tugul neosome eng kainenyu ayoe. Kale oyoe boisionik alak cheechen akot kosir chu. Reason ko amu awendi ole mi kwanda. Atar boisiet nekikekona Baba kakesu boisiet saetnyi eng Johana 17 koite 4. Kakesu boisiet nekiyokwo inyayai. Awendi ole mi kwanda ko sure ak assurance kele
chekakityach eng Calvary ko kakiityi manda ako kakoek lagokab Jehova. Ako lakwet ngosom kit age tugul kikochin. Komwa kole ngosom kit age tugul kekonok reason amu o lagok. Ako kwanda Jeiso ko kingosom kit age tugul kwanda kokochin. Akimwa kole awendi siasom kwanda tamirmiriet sikekonok power kamuket. Atyo kole inetok tuguk tugul tamirmiriet neiyogu kwanda eng kainenyu. Kikiityechi manda. Ngesom kit age tugul kekonech, no ko assurance. Som sikekonin. Ker ng'olyondenyu. Johana 15:7 komwoe kolen ngotomenyo akamenyo akomenyo ng'alekchuk osom anyun kit age tugul neomoche sikeyoiwok. Ompeni chochote chelingonigei ak logoiwek chemiach keyoiwok. Tomo isom. Isom som sikekonin. Ikony sikeyotun. Mami kiy nekitakeetenech amu ni ko assurance. Ker ng'olyondenyu. Eng kitabuni nep Johana nebo tai 5:14 komwoe kolen nebo tai 5:14 kokamwa sirutichu tililen kole ak ni nyikanatet neketinye eng inendet kele ngesom kiy age tugul kou makenyi kokonech. Kisome eng makenyi, thy will be done. Ngesom eng makenyi makou makutikyok chekitaburburat ako kou ole maktoi Jehova. Ingwaak makeng'ung kuyookse eng kipsengwet. Ngesom eng makenyi keyoiwech kiyoto. Bikyok chekimoche kosom tuguk ko lagok. Kilechi Jeiso akot chicho kinyokosomei kolech toreto, kolechi makikochin nguronik tuguk kotom kobiyo lagok. Yani kindoi maanani lagok korok. Biik chekikotach logoiwek ak chekikeal eng korotikab Jeiso ak chekiyan chekikonkei neiyoni akibatisan kesoru ako nemoiyoni kotun kirwokyin. Ngoi lakwet som sikekonin. Ibo kipsengwet. Imi territory nebo bunyot lakini i ambassador nebo barak nebo torornatet. Alo? Kero ng'olyondoni amwa kole kitabutab Marko komwoe kolen awendi achokchinoti komwoe kolen kale 11:24 komwoe kole kale 24 kole logoiwek noto anyun amwowok ale tuguk alak tugul cheosome eng saet oyan ole kaotach akonyoru chekisome eng saet. Tinye sautik. Yo kakisom eng saet angen ale kangeng'ololi rani eng lesson kokokas akobo somutik ak sautik. Amu tienwogikab kalosunet ko sautik ak somutik. Kemucha ole kang'alalda 139 koitet 1 akoi 6 atyo kotoune 7 akoi 10 ak 2 atyo kotoune 10 ak 2 akotestai. Kiker ng'alek chekamwoe kekaso. Tos kakekas kekeny? Kero ng'olyondenyu
ngalek cheechen chekoboibochi kabisa amu ngalek chekosoksei ngiro 1:39 kole Jehova kisyacha akina ingen yatebye ak yangete ingen kabwatutikchuk akot ngimi olelo isyochi oretnyu ole arue ak ingen ortinwekchuk tugul amu mami ng'olyo ng'elyeptanyu kero ingen inye tuguk ingen tugul Jehova kiyema tai ak let ak kikonora eung'ung bokwong'et neo eng ane ng'omnotet neu noto toror mamuchi aityi kiker ng'alechu kang'alale yani Jehova ko kiy age tugul ko penetrateni kowenyei akongen kit age tugul ingen ye irue ingen ye ing'ete ingen ole iteptoi ingen akot ng'alalutik ingen akot cheibwoti yani ne power chocheoni Mungu ng'alek cheu choto kokon kobwaten kero chichi ole soitoi nguchochezi kochochean Mungu iboe biik kipsengwet yo ing'ololchini Mungu imwochigei ng'alal kuyo ityeni ing poem ng'ololchi kokasak akimwochi kaimutikuk tugul kero ngisoman ing tisab kale awendi ano aistoegei tamirmirieng'ung anan amwechini ano ole memi ngatokoste kipsengwet imi olot akot ngoite itogunyu eng oldap chekikobek tieme komwa kole kamwa mwisho nebo ng'alek extreme akot oldap chekikobek melen kale ami olimbo chekikobek tieme katyem kochochanin ielewan ile ole Mungu kongen akoi mwisho akoi summary kero kale ngoit kebebaik karon akawe atebe tabanwekab nyanjet nganam kebebaik that early in the morning akawe sipik chebo light akoi tabanwekab nyanjet olimbo Jomo kachumba komi Mungu bwana ami ole kemwechini mami ingen Jehova kit age tugul akongen keng'etosi ak kebendoti ngisoman koite 13 kale amu inye nekiyai sobondanyu kiitucho eng moetab kamenyu ole kikitukten eng moetab mama neng'ung'et ak kimaluchin ko panganutikab Mungu mami kiy neyoe chekitupche ongiyan assurance ni ongiyan kele kito nemwoiwech kipsengwet ko not kiy nemwoe Kamuktaindet ko kakonin amawoloksei amachi Kamuktaindet kot kowalak inendet ko inendet chekuk tuguk tugul noto amune sikomwoe kolen ing Johana nebo tai 3:2 kale ki lagokab Jehova nguno akotomo kenai ole kiu ako yetun kaking'any inendet kekerkeitu ak inendet sisi ni wana sons and daughters of God Bwana asifiwe nenyo kipsengwet ki lagok kikialech eng ng'ony sikibarte torornatetab yoindenyo ngoberurok Jehova akondoiwok akoribok ongesich kamang'unet eng logoiwek chemiachen ak kaityinetab imanda ongesa Baba Jehova indoiwech tebi kobotech kongoi amu koikonech assurance ki lagokuk nguno akoi koigeny akoi yetunet eng kainetab Jeiso yetindenyo amen